FM wo Accra ene na afa nyame wo nhyira wo wayi 90.7 wo Bono Eastern Kransa ene na afa Kentampo Atebu baabia ana aba ase ne konfo krom yema mu nyina mo eye 106.1 tachima no no SOMPA wo ma ewo se ne nkwaye so ana se wo hemfa boyem ana wo Bono maso afa ho nyina kosi wanchi ene na afa yema mu nyina mo SOMPA korona ebia na wo de ne 101.1 SOMPA takwa no nyame wonhyira se nsuayem ene baabia titiri na atoye mofa papa no abombo 103.3 SOMPA no na ati no takorade ene na afa na awo ana ebia na wo no 101.3 SOMPA no a do ma na butuo yema mu nyina mo Facebook no so na wo hwe yen SOMPA 106.5 FM Accra ene TikTok wa SOMPA ye hia wadwenkyere ene won kanto so aha nso na adehye bi di na woda utime ma ye de ne toto so ne ye kan hiransem edita na chi na ye ho ena mo SOMPA nti anopai wodehye APAM DADAA ni triple way mai obrempona na wo fie ha ono abebo ni din saa na lawyer adwo asare nso wo fie ha obebo ni din na ne nyina mu no abusua entaso nko nante enamaba so ansa na abo tatia wotimi atwa so aduraso gya anopai wonu ma adoma so yasene yade wo ho nsem bebrew de ntia ewo se wodo ho bata won esanse de wo so ade papa asene metimi duru waboboa no wonu mo noso na SOMPA fie ha nso na se yenya boso a enam se wo soro SOMPA panti no wo soro eta akire asase ne pese SOMPA na yemfa nso mo no nti wono nso ta akire na asase asenso epa ye SOMPA so mfifiri nti no wo mo nso nyina ta akire enti se udidwa wo ha akatua pa no wonsa ka bi anopa ma de hye na kwa aba na anu achi ye mewura nkrata anum na online portals no ensem na abeba ebinum ochi achi enani ne enim wo mo de nenam pakese no so ama pata biribiri abo no yantiritene mawo na ohunu se wonamo a enkomo no se de ubesi edi no toninti ye live e wa aba fontentam fidie no so anopai fo adwenkyere na obi bi abra abusu afọ makwa aba ye joso ye aburu santan ene yawo ne yada ehini mi de toso aduonu miensa wo kan sem bi se mummusa na wo de bema mo monhwehwe na mbehunu na wo kan se mummom na obehini mo sa pono no ye enedi ammo ahini mi dinede ne ye ente se yeguso ye de we hwehwe na ye bom na ye wo ye bom bom ni ehini bom no kro na no kwa bom pa efre ba bi bom dwen okay unya di ebedi kan so na ya abom no kre enti ene yaba no nso SOMPA pa no a eja nwum bi ye mede am se unim to okay I say yabo yenso yabo SOMPA for yabo yenso yabo yabo obebo amayana yenso yabo yeko ya yaba ya wadafo no okay yeko ya yaba SOMPA FM enti yenya basa nso a de wa fe no ya wadanum no ya de bema ya de nyina bema wo ba ni say ya radio na yemi enupe no kre SOMPA ene ne aka SOMPA ona oni ma de ma jwa na bibia da ye de erade adom ene Bruni beka was 10 and I can say stunning hey someone you're looking so stunning thank you okay very very astonishingly beautiful okay my Jimmy too okay two no dey okwan pipi mu aye you
Majimi too. Musuma Muhaefe. Name is an same with the black your favorite color. Yes, because me ankasa no me said any favorite too. Drew Yawada. And I am a type of black. Yawada ne memeneda. And say Yawada no yana me company ho na me ba. Me say company who kwada nwumre. Yeah. Na me ba. Yawada no ya asase ne da. Mo nti say na memeneda no nso ye nyame da. Okay. And ne nyina so asase ya so di ho nkomo kakra wo mu. Ampa. Aha. Nti no say your company so ne ye basa no a ye kwa ye de kobene ne brisi na eko. Ye ba nso akobene ne brisi no a kosisi e beyi agu ho. Kwasi ada no a yakọ na ase asọrọ aba no. Okay. So what you say? Nti na ya na ema ne basa. Nti nso ahwa e free joda banada ukuada no de banyina ya menkotuntu. But nya si ya empo e fiada kra ya na nkotuntu. Nso no ya hobobo a na ya de boabo ehudi asi ba bi ntra. No na ya na ema ne basa. Na wani watuntum no nso emutu so no nso ebo se domani san yo son takra. Okay, cheno na wa hwe na no a. No. Enti ene ya we ye opi e de maye manfo. Na tajani nyina. Ne ye so na beti a mo hunu badwam no abusua ne ho na. Ni antakra chene hye ne ye so. Sompa 106.5 FM Accra. Ewo bra on Leicester Company Limited edi kese. Wan ya to kese. Na wan ka ba chiri mu se ntampe homa. Yeah. Na ye di obi bas. E de bre Ghana fo. Mo inti ba kan say. Yaba. Yabedu nkran. Na no do me. Manfo afri dodowa. Ni enim say ye ne do me dwomfo nho a na ekọ chi ahye. Na manfo afri dodowa e ba no. Yeah. Ye ekọ kanesi. Kanesi fo afre ye. Enu nti ye ekọ. Na kura ye ekro ni nyina no. Ni ayeye ne do me no. Times 1 million. Anajwa me boa. Times 1 million. Okay. Double. Okay. Ene ye de ko do me. Ti ye kwei. Ye koye 6 AM news no wo ho. Ghana today ya yeti su ye be ye ho. No correct. First service ye be ye ne ho. Ye wi a na fe achede ne ninamu. Na ye busa ne ye che. Okay. Me pacho kanasifo enwom no onintini bi apie no. Ehọ na mehunu nipa a wonim nwom ne to. Wa ma apọ no bi o. Enya hwe. Okay. Enya hwe. Se eno na yi kan ye no Dr. Pagri Buache Dankwa. O se uko gangster meeting a. Yeah. Ubia yi ne arsenals gu ho. Egu ho. Ne ye hwe. Judi ye yi egu ho. Enso still. Ye behunu so bi betwe fefefre. Ya be fine. Mo enti ye ni nyina no for God and country beba. 12 PM news ni ebeka no ha. Wo bra na ya wie na nsa na for God and country beba no. Na mo bro asem ye obi asem no. Na ba. Okay. E wo hwa o. Okay. Ye wie pe na hot bite. Eno nso aba. Eno no ye nka no nketenkete. Ye ka ne hyew. Eno e ka wo ne moja e ba. Utimu se we die, edi se moja ba. Na nso ehye. Yeah. Hot bite. No correct. Ne de honso de abrew. Na fe ye ne wo mo pushi ka ne nyina. Ya ni push it. Ni push be si fie bo. Okay. Ka no ye mpese ye de be komirika. Ti ye ba ye pushi. Ye konso so a ye pushi. Nti eba sa o nante kura na di akira adepa ewom no. Na wo nya bi. Na adepa ewom no. Emu fa na free ya toothpaste ne brush ho. Okay. Time herbal mixture. De etu malaria na se no. Ebi daka no. Na afa bell beverages. Wo mo niam apa ne nyina bi wo ka no. Na 21st clinic for so age ka no soro ne fom nyina aboso. Wo mo de mpa eba. Wo mo de syringe ahodo oba. Wo mo de hwan graphy no. Wo mo de wo nyina eba test case no. Wo mo nyina eba bia be test. Abehwe nipa na pom di mu ahwe se. Wo wa pom di otimi di tie Sompa 106.5 FM Accra. Ne amom pom den pa. Ne nyina mu no. Baby aye betna. E boot no aye betna mu. Baby e be see stage no. Multiple quest adawroma. Wo be see ne kama. E de amaye ni nyina mu no ye twa ne ye che
ye twa ne ye che ye Tree School energy food drink Promasido anomne no ne na foto wo mu aw wono mu na foto renche wo no kre na wo mo de maye na wo mo ne ba no na wo mo sign de yam vita nso de man kwada no okay nti ya ye wo ma ye de kwada no beba no se ayonkwa beba okay wo ba ba ji yam vita no kre nti yam vita nso enkwada no anya busumi nsia de kro no ne ya mo yam vita 16 essential vitamins and minerals wo bra zinc iron enyina bi wo mu na calcium me enkwada no mpemu ye dene no na no nso bi wo mu na ye de amo mo kama nti akwada no anya busumi nsia de kro no yemfa yam vita man kwada no wo mu nyine kama eno kwahye okọ nche nkwada nkwada favorite you ma hodo bebre you will wheat you will maize and you will rice me ba no ope rice ne maize ne pa okay nti FDA nso agye atuma hunu sampa eye nti se bas no so person do agye to ande betumu a eye 0547 548 538 0547 548 eno ejedi ahoma no nti ya kana saa no a time nso da mu ne de na KNG heba numbers na genesis a kotu biton na emwa 0244 417 669 0244 417 669 and your time herbal mixture time near TIME okay now the time HH mixture and the capsules no so aka ho na etimi aboa ma bibia etimi aye fine wo mo no nansa ne yebekọ de obonkrata ni mu no ye kai mo se confidence aye de ekọ Kanishi market nyina no na yenimdie ye yusuo de afofa ye numu nokre enti ye kasa no akukuduru so sebe se proye de enye enu kankan so de egu ni panu ase enti no wadabroma Pepsodent cavity fighter ni bie na fatwitwi wo se esan se niema ye de ye pro fluoride na micro calcium ingredient no ahyemu ma udi twitwi wo se a ebo wo se ne ho ban e ma wo se nam ne ye den na eyiyi bacteria ne sa ne ma ne nyina e de free honum se fluoride ne ma wo sere a wo mfere no sa erade eja no ye kan poho no okay no say ba say otime sere me hu se no abra wo mfere so say bia na media egusu right no Sompa FM bia njempre na kwose ebe yi na pi nti no onya kokoduro di asere a wo mfere okay na calcium no so ama o se na ye den otime de kan yi otime de kakasei mo calcium okay ye dem wase de mo de beba mo no Pepsodent cavity fighter eni edi ho adanse de ama bebie tonton sa ne omanyina akọ provision shop okọ supermarket okọ mo a eyade a obenya bi ato enadwa sokora table sufu nyina obi a eton Pepsodent ye 175 grams ye 120 ye 65 eni ye sachet nkumenkuma no me pacho number no 0800 2030 0800 2000 now the 30 so Pepsodent to say every smile matters and so yes one credit to credit me free to free yeah and the to free entino uni credit kura ye ntohwe kasa natural mineral water ni aboju nsuo papa ensu esiesie ni pedua no me pacho ensu a wonom a ekasa ye no a ye kasa da bia fra no pa kosi anadwi kasa enua ene yede num enti parties ahodo weddings event ebekoso nyina one serve kasa nsuo ni bi wase a wahoho no uye di wo mabro eye Kasaloma Ventures for na kofa ede aba wo Taifa Back Hospital echi hono mo a ye wo sachet nkumade ye wo bottle mudie ena afi ye wo dispenser gallons a ye DCCC offices ahodo no number no eye 0206 469430 0206 469430 and 0303965780 womadaroma enkrata ahodo ababa anopai ena yebebo su tewtew na yasore akọ se wie komode wa akọ haje okay ewo hacho atomic pan so ho a baby a transition wo no washing bay no nchen ho no a ma kira kwan na wie no aduane papa no nia obedi na ho atọ wo na mo untime nkwa ma delivery guy na nya busy numbers ni 0246 359 921 0246 359 921 eno ye
hajia numbers no okay mama fa ba konka bia na we are busy 0594 79 72 15 0594 79 72 15 je numbers no aduane no ne awo pe ka kire no nyema ansa yana me pese me bodin because bia me kana ma mo ne awo pe ne so abeka se man kan waduane nti no o de ka de awo pe kan ne awo pe okay bia me pa check na paya bia me pa bodo ne nkate okay ananse ayi abobitaji ene akpele okay ene fatridechi ena wo pe ko o de fre hajia kan wo spec kire no obeye de ama eno anam de ama no o de we aduane papa fie ena hajia special no yes special no machirim local food so papa yenwura nkrata nom na ene ne ewo akire bia ne de wo se yade hye ne te ene ye wo ye ma wo mu ni ya no onfa nom ye ejado babro ne ba ai okay eya na wa bia ma ba chronic credit about okay wasi ye mebusem ti aduonu nan nyi mudu apam dada no ene obebu ye be nokre waka be nso de ye de foforo beta to se tie bia ye benya bia kofi enti eya na wa bia Proverbs 24:10 e de amaye na eho no de obi etu ho wi a na mako Daily Post mu aba na Daily Post mu na megina se na ode ba ko bia ba wo upper right corner ho eno wo say we must not repeat mistakes of NPP that gave them 38% in election 2024. Why they can say Said scenario and they catch ban in appointees. Say niema NPP for appointees yeah. Party for a wine hewon if you bedru baby no man is so arrogant. Na wamo so meti wamo men so. Ena wamo ye nyom peso wamo ye wa Ghana ase Ghana ne dia mom te kafa. And one ne nam Ghana han one nam yeso saa wo amu ye no wono so Said scenario na ka kire aban ne appointees say mo hwe no mo anye bie yes a no me ye bi dia hwe wo kwado ko menya 3% wo so hwe de ko so mo de 38 wo be 8 na fam na ka 3 so mo nim no mo ye bia Daily Post no de ba no na mampani enso e wa ha ne mfoni da ha kama eno wa chese mampani unveiling new infrastructure vision we no ebe for man Ghana mu free sabre ya kosi 2057 sabre say 2025 and e wuru makosi 2057 32 years to come ti ebe from sa future be 32 ya no so ehon sem wa say good board for say o ma hyase o ba bi application ato ho o wa pese o ton jewelries ne ho fabrications ne ade no ba je ho license say bibi bia edi gold be ye wa anye ho license o good board wa ye chiwa o de also be headset here shewi now the go do kitwa bia pone ne ho kra mpo no ankoje license o good board wa asembeto michi maka kire nkrofo iso omfa aha no omfa good anza ha ne you know wono takra no ko omfa good no ba ko mpia ha mame omo se iso omkoje license o good board ho enti se o de go de show se a koje license wo ye ho adwuma no koje license okay se me de me na me ye adwuma na me de ahye wo se na ma enti se me a me de me ye ho adwuma na man ko good board an ko license ya me ntimi fa nhye wo se na ma ai okay self fabrications na ka ho another fabrications no enti ho dwumadie bia pese odi bia no ko same je mfio lawyer na ko license ai o konso obede be ma kama enya hwehwe ni mu ne ma bia okay na good board wo mo awie wo mo fabrication license wo mo anam so yi eno asa atoni general ne o man ne ka o ton asomade e di good awie ansana wo be ye asomade no okay o di good afa ho no e di good afa ho kona kwaje license okay eno na wo pese wo kire no du wie na wo je license no a me a me be to bia koton no minim se wo license se di FDA for timi ade time atum se wo timi ye duro okay say no na me makoto bia beton no wonso a wo ba be ye asomade no senti na eji waris no yeah wo a wo be ye asomade no kwaje license na ye na mefa bi nkoton na eno atoni general ne o man ne bo nkomo wo mo sese wa wadane ai press atoni general eno si nya no kure ai ni na o kasa fitress ntrofo no mo se kasa tenten toponko na no papa bi ko kasa tenten afafa ntokura wantimi amfa ntomi
lawyer hwene the affidavit be wana we see we bi we ni mama na obechime na wonchime ya se me da so na nam ho ana me boa mechew na menchewa we na ye kuti we nya dansie yesi adwoa ma ya de a enye na musi mwanya dansie etia me we de me de ye mfa to mo mwanya dansie etia me na me nam ho se kromu ha se wunya dansie etia wo bi na evidence ni ye enough grounds etimi a warranty prosecution what is stopping you but what's the impact because there are instances a cry yachin crofo bi cry and san ye ko pa dansie ebi si wo krom ha da yetimichi bi kura kwa yehwehwemu a kire ne ya chese say ye ko boko edu judge bi ye friend no his lordship Isaac J na won kokko okay wo ka kire prosecutors ni prosecutors e won kokko no say police can even arrest on suspicions yes say bitimi de acho ye hwe otirimu an ye hwe mo maso a wona egu mo maso say ye hwe kru ni enim ya tanamo enti atoni genu enti e hono de e sa na tie so feel say evidence na wenye tie nipa ne ye enough ye betimi de no akokota akobo no ko edu you present the evidence say hu behia say ye bechi nipa na ya che no na nhwehwemu no da so ye den e ko ene e ho asem na o kan wo Ghanaian Times say be patient ayi AG please with Ghanaians over recovery of prosecutions. What a problem. And one say, Aswan Tia, Empusu Bibi, Debbie, and this one who yet a one ye nim the Ecoso Attorney General at Nayeho, and ye nim the Ecoso where you could fuakache. We only hear when Momo Babeka. What am I saying? It is also say a Jumana Moyen and we mudia. Monkos one you of course. Nano baby awati ye na ma me biti we friend say untimi spare and hontro na ma me biti buku no ma me biti the same office wo bra professor Atamas baye na e friend beti modidrisu obaye no awuje okufu men eno no mo checheche asabi mo ne o mare wade mo jeje wo mo passport wo airport no besi ne atati akra wantimi angeli no nya kasa tente eno na make ye Innocent Kofi Adenya rule of law Innocent Kofi Adenya send the message hey could be very careful now some no crazy to say yeah SOMPA your Green Hill Street and so 21 Watermelon Street wonderful 22 Green Hill Street and you careful so sir there be was he be very careful we need careful so Hey, come on. Ajama me wie Daily Post why? Na page 3, 4, 6 and 7 also. Was spread here go kama. Na former chief executive officer Edema National Food Buffer and Stock Company. Abdul Hanan Wahab. Yeah. One na hearing phone in the Hanan team say we dey ajama mo ware foforo na. O dey jade. O dey. Okay. Aso bro mo ko hani mo ware foforo no ayo okay what mo phone in da hey na ire ne de FM mom FM asam no nye de Pfizer Seidu Wuni we say we more 78 million Ghana cedis e wo buffer stock wo the attorney general say enche bia asem ni bi ma say piem buffer stock baby school feed in nuane kogu enti utie attorney general ye peduane ama nkwada no ana ye nya bi nie metron kita ne kwantre ade te kitchen ho hwese nko benya bibidi anum no ana e ma no se na sika no ye mfa ntoye SOMPA FM na manfo adi 78 million Ghana cedis according to Daily Post na empanimbu besa ne moadi ye mani ne wanka nipa moade no kan nti yenye moa na asem no bi wa nti se ne moadi na yedi kwa ne nipa di de etimi hwehwe because nipa ne ti ase okay nti we Daily Post no de buy 78 million Ghana cedis yese Abdul Wahab Hanan ne yere nko a ne omudi ye no ti ye kwa kwaje ade mo adwa nkwe
Yeah, the daily guide ena etwaso na big story wa han mimi se no attorney general ni briefing ne de enkrata no obi a afa ne de e de aba na se de na obrempon e kano kane chief executive officer Emma National Food Buffer Stock Company Abdul Wahab Hanan ene ne yire ne ho nsem no daily guide edibi abane yesi eja wontimi nkase obi ye guilty until se court no ebe prove nipa no guilty enti wunsusu ye kura wo ho no mo amepacho utiri mu ane beka enti ehho asem wo hana enye sa entansa ne nko a ene yede ebo no se 78 million Ghana cedis eni eche ya na eno no sika se cost school feeding mu ni ade no wo munye bi ede man koda na komo ere wo mo no na sika no so esu egu obi botom no enye no nko a ene ade a na ewo sansem no attorney general eche se opanyine no ne bank account sesi a wo ma freeze ne titupa ne de wo Laboni branch Republic Bank yes sa account no 10 million Ghana cedis ene wom attorney general ye hunu ye the amount ne beto ho enti 10 million Ghana cedis na wasa account no wo ma freeze ena ye kiremu ese owura Abdul Wahab Hanan yi woni abrantie bi efe no Richard Samasamte ene Bismarck Owusu Boache womo na ebo mu transfer sa 78 million Ghana cedis no ena wuye no so free ho no mo a ye se company be a friend of Sortina Enterprise. Woma ye hwehwemu ahu se eye linked to Abdul Wahab Hanan no. Ya money laundering bi so akoso esum 40.5 million Ghana cedis. Eno ye money laundering asem. First cabbage scan. E was sa account ni mu. Enti eno so anasa company ni di mu eno so asem no. Eno so e wa han mu bia chese mi so owura ne de ese ewrade boa no. Na ewrade nso de Wobwa ya wabwa no soro bwa de bwa wobwa de wodi no kore ande no kore wodi ne nhyehyɛ so na wasomsom pa enti ho asɛm wo ho no ba opanyina beyi ne ho ano enu a wo issue statement wo se sa allegations ni nyina na enye no kore ho asɛm wo ha na enura National Service Authority kane penyi kwankyerefo ano woda no gift your worry mensa wo make the first appearance wo court enkran hanom na said ye no wo mo kire se causing financial loss to the state ene ehuntansa hudo bi ya aka no maame no plead not guilty wo say wo mo call court no mtoto na no said ye community fa ko no wo se wo no wonifo e wo sa entansa no a ye dia yantam ne kom no eno mo nse a we de say first appearance asem no wo mbedi akosi ase na mra ne nkrabia na be kire se wo ye guilty o se wonye guilty enti 10 million Ghana cedis bill ena enra ye de ema no e ho asem daily guide edibi aba na wokokrata fa etoso ensia Asante Mantemu Ashanti South Regional Police Command no womo ene akromfo wenfom bi ekọ gun battle ewo offenso enyanka so I hope say edin no menya ne correct na enko wiase no nipa mienu ya womo ye akromfutachi amwa mienu etuo aka womo ama womo ahwere womo enkwa Osman Majid edi 25 years edin adodo no enim no ene cross ena wo kire mu se cross no we de enye Yesu cross no biu cross no yese wada aposifo wanted list so ache na enye nkransa Jerusalem cross so aposifo ahwehwe na ache pa sanse krono akese ne sabi nipa kumu a ekoso wo ofenso no ne mpotam no cross ena ye gang leader wonu ne die nim dendenden ena Abdullahi Sadika onu so edi 20 years wonu so tato enti wo mo purchase wo mo kodi se adwuma na aposifo no nya ne ntie no wo mo ko he ne wo mo se a mu be fa ya de ne ye nso ye de be hia mu enko wiase Sadik ne cross ena etu aka wo mo asesi ya no wo mo adane ensamanfo yi enti bekwai municipal hospital amukurabia eho ne ye de emu no akwakogu a enhwehwemu da so ekoso yesi ye kopapai na ya ye postmortem bi ne ehu ade kure ene yesi ya na ade yesi tututo akromfo de makowura bri na etu aka mu no mawu a postmortem bem na wo we bi mu wi akopapa ya be ka se malaria na ya prosifu adwuma enti esese wo mo yesre mo so we ye kromfo ajai why we ye kromfo a yesre mo sabe so we ye kromfo a jai na krono de enya de pa
25 years ni 20 years. We fear and cabin. Ya cut our life short. Not to so one more chronos watch it. It's within that time no her baye omutin mu honomono. No, must start here. Yeah, okay. Want to say from Antem ho baby so nkwara ya o so. O ma gentre ha ya chimie. We could be 20,000 Ghana. Any 16 17 for ya. Eh serious o. Ahokire wo ho de but enye enough justification. Debi. Yesrem mu. Eho asem no Kinayi Soba so no so deserve diplomatic passport maybe. Kinayi Soba. I want to see you, my father. Yeah. Eno ho asem no. What be Bank of Ghana for mpacho mami wie. Bank of Ghana for ebe mark 60th anniversary of the city. Nyame ya adoma October 28th. Eno so eho asem wo ha. Minority no say deportee agreement Ghana any US call you know aban no emfa ehon kratasem emra omayi emra sebetwam na wo munye scrutiny eno so ho asem e wo hanum sei GS for say PTA unapproved levies wo mo besre adaworoma GS cautions against unapproved levies na eno so ho asem ewo ahanum sei Samira Bawumia ewo schools ni mu no me last fee no ne keka ho no me last story Samira Bawumia eye Dr. Bawumia ne ho kani oni hopes na doye wo mon sensem no minim se mwatibia na yesi na no yewura kantanka wenya ne ba bi ko Apostle Safo kantanka wo mo eye ne 40 days hu dwumadie ya wo mo call ase no na owura hopes na doye eye se wo kwa kochia ye maami Samira Bawumia na nkachia no natwemu ko ba bi wo se kwa kopenkomo na ye maami Samira wo se o na ho ye ayo ene mpacho echiri na chese wo peni ba bi fai no man for si o maami na adan what papa yi pese wo initiate conversation na wo snob ne sa adan na wo snob papa ne sa na nka ne nhye na wo man for se na mo eda asam na mo ka no mo wura fidie hopes na doye edi ye maami ki kan sama hodo ni ade ni wa be hia me wo bi ayi ase a wo ba be penko wo ba kekare wani ma che nyame so mpa abe sresre ene ho asenche na ti ko wisa ho na ba be sresre say ye medi nkomo dabi enti o mafo bi so maame no wo hwe ne composure ene said ye wasifa ye no a ne kwa so anu okay wo enye sesa bi wodi na tem anase bia ogunani ma ba say yes no bokro utim so ye no gentle professional way no man was we nyina engu atati esumpa no pre mawie atati esumpa ene Ghanaian Times ni na wode Dr. Dominic Ayini ato akire no wo kasa Ghana foi wo de munya ntobo ase na asem wo ho ye nso na memei ye so ne duem sade be na wontimi ntinkonya yen na we no wo plead e de amagana for say recover all loot prosecution no ebekoso na wonu ma won ho bo mu bia nso na wafa kotikwan wi o mai sika say tie bia wo woto na wo mo de akwa kura wo mbekọ akotwe na wono mo de aba na GSS for na ekasai wo mo say eba ya hye so ahodo dwadie bi ne mo koso eno no say emfamra kwan so informal cross border trade eno wo say sika etimi pie free mu ba no 7.4 billion we for quarter ya de etimi pie free mu a we mine kura nya so mfa so ekọ afoforo botom eho asem na Ghana Statistical Service wo mo de aba beto yi eno ye boso e de akire se sie so wura de nkirama mu a wo mu nyina etira yeye yenye ehino wo se enti anopei wura abake talk ho a wo mo talk social media for can be de nkira hene wo de for bo amponsem ya wo to so nan ya pa na hontema ne mfoni ne dai kratafa to so edunan ewo ha ana adaji Mahmudu Amin Lamte ne mfoni nso dase ne wo sesesi a wonu ma beko haje akwantu kronkron no 42 accredited hajj agents ana wo matimi confirm ho office eno enso ewo Ghanaian Times obokrata anum
said the bear na Ghana we and Shembe to me a year, Juma to a free ha corner, a corner abadi, was soro non so a year, Juma ye ne ankwan contento. Reviving Ghana Airways, President, Wakasa wo home, and was say a binary ankwankre, a beka boom, na wamo to me a yes, Jumano, and also honsem, Kratana and fancy, what they are ba, and pay, ye bosso at the Amaya T4. 0260 19 6064 0260 19 6065 trosa ahoma etu unya te se yesi ye biatum yenkwa ahoma no so a na onua wa bo awurandu wadwenkyera ba na mom yeguso a ye kasa yi nkomo a ye die free nkrata no mu online no so nyina no for adwempo no bra SOMPA 106.5 FM Accra o Facebook na fe TikTok ho ye bekenkan e dia ma Ajay say we be quotation no wo say me nko Proverbs Proverbs 24:10 na ye bekan adwena kire bi no okay na me busem etedu no nan nenyi mudu no brofo no say if you faint in the day of adversity your strength is small okay ane ya brofo no ana twi no say wonsam go ahonyehia ademu a wa ho odin sha Eja repeat bambio wonsam go ahonyehia ademu a wa ho odin sha mebusem tedu no nan nyimudu wa odin me nyansa sha maka kire nyame me nya fe na oba Ani eti high enti dia chronicle ahodin be ni sha na wo no me beba ho sisi an emfasem fo adwempo okay ento aso wa ha ni kan wa hansa we no ye wasi wo hwe na no Voter Lake Transport sa panto ya esi Voter Lake ne so no se Voter Lake Transport for dia na titrini afran planes ho dia no panto ne die etimi fa cars nyina o ai eja na oni problem ewom joka panto no esi afran planes no yesi ni engine ye mienu bukasi bro ni ye panto no de engine mienu na esi mu se mfa ne nko engine ba ko asai bro 7 years nti ride on just one engine ye kura na enye yi onim se etimi cause accident ensuo ne so ai etimi ada ne abutu ni bia etimi kotim etimi koka ai ewo nchen etimi kura budi chifiri ne kwan nam so no kra efiri echi ade ko see the next branch of ensuo no the next bank no efiri ho no de ba no ofa panto no a adoso ko echi echi amanfrom asem ne yekan efiri adoso ko echi keke no ofa panto no a wache kura ye be 15 to 20 minutes na yese waduru na waduru nso etimi chew etimi amanfo etimi days wo ewo nsuo ne so na Daniel kwose be fufuro na gese yesa de ferry fufuro free from Mantamu ebehia won be keka no nkakra de kosi enso abosu almost every quarter womoto ferry ni fam adwo ampa na de na nyesere na de na wosire adwo wa furu bi ehunu de obrempo kan pe udi baby am mesere joka echi no de na se adoso de no na yo se kwantu ayetimi di 2 hours 2 hours ko no ebitimi di 2 hours me see 20 minutes na be the days na de asankrofo wo kwan so ewo nsuo ne so as wo kra na ma free China e de ba Ghana eno na Chronicle ka ho asem sebe ye Ghana ha no na Chronicle ka ho asem se wo mo hwe ye engine ba ko pe no a wo mo beto de aka ho na ye yie no emfie nso ko mfie du ne boy den sa ne boy den sin nipa nkwa eno nti Bible ne say den if you faint in the day of adversity your strength is small wonsamogo ahonyehia adamu a wa ho ahonyehia adamu a Voter Lake for mo nsam agui o ma ho odin so aban kwa boa wo okay na sam kase ne da ha nam di wie na me ba otwen saa de no ya na ye accident no so a esi so no kodo no na da na butu no se wo mo ye o de ma nka madwo anka na de wie saa de we ye hame like mentiase aban no ne hwan aban ne mene wo good na so ye de aban no
if you are your authority, very good. And I say aban adwumakuo. Minister kwati mi efu simbie ka say ye hia aban moa. Yes, minister bitimi address say aban emeboa yen. E wo breko no kura wa aban no mu bi. Good. Enti aban ne moa no eye president ni sika na ye hia ana say hwan dia efri hin. Well, eno ya asem sebe. Me menti ase o. Asem sebe. Enti womo na ena wo kan ti agya ho question no. Boat no esuno boat no na esuno ferry no. Boat no ye te se na anu de ye a ekwesi wo Fota Lake ne so no. Ah nipa 16 fer mu no. No na ye boat no na subonto nketenkete no. Ferry na ye se dan kese le sin so no. Kese no. Etimi fa kai nyina no. E fa kai sa hodo nyina bie. Cargo car no mu nyina. Wo mu kolodu bi die ni free from planes no mo de ba. Ferry no na etena so na wo de aba. Nana ayese de wo ba wanyemo na ne bra so. Wo ye den se enya awoko ya omfitiase a. Se etie bia bena bo no bebo. Won se abapa wo si madu. Abetre ja. Ba bia afa quotation ne kokase pa no. We eja menka ne sen adwa de boa me ha. Chronicle. Oh. Ah, there be paper na de aba. O ko paper ni bia kan. Wo se de. Oh, can I say? Adwa. Wo se de. Una de bia wo kire mu kire me. Ya wo se de. Trumu bill. Hey, I say tie. Trumu bill. If the kitchen is hot for Mahama, but we will force him to pass it. When they can say. Osa hene. Efutu sa hene ka say. Onsamo go ahunye hia dem a. Safe wo. But LGBTQI+. Bill no private member bill no a for God and country so. Yes, bill no asa ko face. Asa ko parliament bi no. Wa ko parliament asa ko face another problem. Am me speaker say say mampani de bill ne ba. Eno ya atesem. This mampani ne ko fa bill ne ba nya say private member bill no. Emfa. Eno no say kitchen mo hot. Mesa ba ho na mamehwe say we kitchen ho no wo ana say o mampani chen ho ape na mehwe udi ni bia wo free. Good morning, sir. We wa uni abema akafia phobia SOMPA kamanto mo SOMPA kamanto yanko yedi kama memo mama so ene adwuma sma mo de sma magana ame pakonya kese Sabra ne champo income drag bearer bibi ame chasa fia Muhammad income organizer anabo bwache ja also court Mr. Chama and I justikodia so general secretary na mo kabi bi fa age no yes age da ene manema na woye no o kana fo ni ma tene ni NDC adwuma da wa e so mo yema o minor Ghana fo mo to ye bi ni yo so what say obi fisika you mean problem and one say we the process no ever for court yeah you didn't have them only for here na court now what you sorry I no be gina wa then na press conference and we are you say so what you say I no tie nine what you let so anoma no kisikete say attack you no mukra o mo jinjeri no because don't we no mo and they ensuring us saying what think to me with the ana oyare what that say o ma pani ma bottle no be say and you no mo ya you never flag am for mo di munya mere MPP yanki am mo 20 NDC e be to am say bantre ko nya me nyuma me nya me to aso sa na anso betimi abam 0260 1960 64 0260 1960 65 udi ne bia o free what do you mean me to nka pa modem ejani mo yanko yo anope defense ade kan kan die SOMPA po mu ma papa mo bono anopa mo bono nyimre go nyamu jira mo mo ma mo te amu mo na ko ma Ghana le be mi taka die na mi tia no metu ya champo monto no metu SOMPA FM e kame na ta de ma kan kan bo ko pra bo no metu ya yu na ma ante no fa ena Chris Lord
for Canada. One of them component of Bricumano, Dominia, and in national organizer, a year, exact and also about no, everything we kill with here. President Trump from the time. Because only a campaign, 8 year, MPP about. There, almost to move for. The 2 years, I don't know more country. And the woman and that is a woman. Now, I don't know my son and them everywhere. Then, I'm got them in the they come and you are no to my Ghana, and it dry every. They can't know that in Colombia, 4 years boy. We didn't across with IBM. About when you say medical tobacco. Yeah, what I can do 4 years. They can't get over. Yes, and I'm come for you. You go to a book again. For me, I could have been 3 years. The guy you be a worry them, or Baba Waruba, Lalai, or Ghana, Yajima. And the president Mata. One more good teacher, one more than one more almost have a Mugan. And you back out of the time. What do you do? Oh, my time, I won't go. Bye. Madam say, a general and oh dear. Why did you know how you didn't be out free some punk and wedry? Back on. I did some pack as well. Some pack as well, as a into. Opening President Mahama invested in Mara. No more in Kono. No more could be a Lima. No more a dear exemption. Who say you? In the near year, most investor bank. No, baby, SOMPA FM. You banners or the media neighbor. And what I could be a human. See, tourism create my yano, opening a buffer. Omuma. I then some my can say the whole world will be at it. To one emerald talk. No one you know, I know mediated and know. I know the any free no one in issue on Cano, no family at all or Ghana. That will who have invested. Don't you knock him or more or no more, or more try by Papa. Oh. Omo try by Papa. Na aban Papa no de way. Would you do where Papa? Galamsey no penny no kwena me ka kire wo no. Ye to adwuma. Abofu ni edi nkomo. Ahokwo ni edi nkomo, Frenchfo ni edi nkomo. Bisho ni sei. Ediane no edi no, aye pricing. Nti wo anka wo beko. Wo beko no anka ko di ediane na wa ko ni nsuo no. Baby, you say okay? Near Ansana. They see how many penny would do a net yet to war. I see agriculture, no be catch or the agriculture out of the so won't go. That's it. No queer in a governor. Now, I will be answering. I tell now what can Ghana young tongue. Ghana, your business country. Not businessman as will be good. Worry. All working up as a businessman. David. I didn't know your I didn't know your But that's it. I know, dear. Would any be our free fee? Because every SOMPA, I answer to some penny, I saw to him. Didn't you want to pay? He didn't complain if I can organize. More, have an uncle. I'm thinking that I must pay my phone and one pump with an incident. And here, Dr. Mahmoud Baumia, incoming Barbara, incoming President of Agency, incoming. And here, Dr. Minian, Mammy, how comes about them, Parametia, Sumbobia, and now on the boat. Minia, gay, as them. Yes, SOMPA. I'm penning that father best will be the court. And the first time joy, actually, denied another constant or court for one time. I was caught to the meeting, I have got your money judgment at the area. Sometimes it's not buying our power. And catch a car, we come back at that girl. If I don't have about a 10 months, then was my power. And then I had got the people of the parliament. I had got more careful. A case of parliament.
zero parent that ya can what we that some company say no say I didn't tell a company to channel so I can say over Germany bab memu and you don't but them catch a gap on baby no the better go no go to no way because guarantee no guarantee I didn't tell before the idea policy yet yeah the not sorry you walk on to kwano almost sorry tia say could just guarantee side I can say of the more too I think when you better see the okay and so now when you find I can figure out what and I am to one idea and to figure out the two actions no me that say no correct we didn't be afrefi Company get here conta me pa cho what you say ya me hu ya mobo na mo so e nyam de wa na fam de aka na me re adni nyam company dia me ya boa eno so na yegu so sonson pai yenti wa no pai company di kan na ni chejo atama ma de di place anapo apunta de mo dia na kuda to ina mo kutika chompa na wa chama de dia nisha company e pa galantia e ya na ti ko o mo ni de ni wa and before the one was some of the kind of issue. What do you see working? What me to guarantee? Young what you about Papa, was working some working. I need no matter me to guarantee. That's some. And only Papa. And when and reference for more than we are for. Yen kafasa yen na yen play say bomb fire say you do akura all the way to come back to my Ghana na me yen try na what ka more ma for your man boy for o problem you okay we get here and yen na yen only again no some and no so we see my current leader but they are we here say and just the papa and you got me yes and the you know that kind of in the network of my opinion free what I see the time no much me up to almost mama the inside me any day it's not fine you need to talk to say you have to for every yellow now no pass because you meant that but you do yellow you got the education center that police of education I work to bring you got the only one you go because you can see the course was school no more and wash obi to aso e wa ha odin bia ofrefi Vajoni Kimpozo na kata Techima Bunu Kimpozo Techima Bunu East Bokwa yenti wa no pay yo me date mambo about na no price mapa mabu dia no make kana se we guarantee interesting aya kan it but ye the APS about the you may come what any from one and more police mo say go what them akufa do for the state of emergency and so na momo ba guarantee mo go to as mo the state of emergency na mo ba say 10 months na so to na guarantee le air cost kwa ya akufa do kwa air kwa na air mo ba 10 months ni attend 10 months ni insure akufa do kwa biye kiri mo ba de na attend na ete mo go bring one from mo dem papier de mo sum papier ida me ta de eni no adada ni kontompo na mo ye de mo da ji akonya mo de mo opposition pa ke sempa de na mo de ye policy na akufa do on time gebero then we ko da mo no speak of parliament say o ma mpa na mania that is any for mo opposition mo asem ko mo ba power so mo asem ko Ghana for kai ela Ghana for DND you say me position there at the man you mistake ya ye in 2024 no when we do 2020 then you can say Dr. Mahmoud ba me ba mo ma yan timo ni pum then so de kana the ko bo sha ta no da se Kimpozo fa enchi ama de she wo Bunu East nyina bia kasa free no din acho ai kaswa obeni to yetia ope wemu ye yare ayewu obi di 8 years we be hande apa mo awa so ba gi say ye bra ama ko pa ya ko if the action obi ye wa be kam wa ba na fra be ya se di ko ina we buy we tumi aye ina we buy we tumi aye
Unyansa na wotu odi ba be ye no ewo hi na wo mpa ye. That's it. Anopay ene wodie. Ma yenwura Facebook no so. Na fe yenhwe omanfo adwenkyira anopay wo no mode aba. Na yemoaboa ye ho ensode. Ne nyina echi no na yekoso ase wo se wokyena na wotwe. Kaneshi fui. Sompa obi ba ase na ye de toawo. Enti buo mu na wudwa. Hia yen ho. Wopese ofa niema koton na abofo kwan so a. Saa da no niema bo yefo. Ene ntia no wahia yen. Na wonso saa emfa so yi waje wodie. Na mfama. Aje. Facebook no so no. Stephen Richard osi aka Akafia. Osi wa hwe live e Kantamanto. Ochia Dr. Brian Champon. Haji Asafia Mohammed na JFK. Teacher Kuju Tepanyina Suso. Wono so say Mr. Attorney General, the court is where cases are prosecuted do social media so intijadede no na akokoto. Kumensa pillar 2 won also say the NPP family let's unite na mompre to me ewo 2028 na bibia enkoye emfa emamo Stephen Ado won also say guys fio what na dey ni bi ba fio piaga say ohwe live ewo achimasafo na yemoni adwuma wo my good morning pa na adru sende na memfa we nto asote wansa na yakọ happy birthday and confirm mesofo baako Reverend Emmanuel Oforisesu ya wo ye sofopani oda Emmanuel House of Prayer no branch no ewo mprae so Sofosesu okay and then birthday papa yankopon hirawo amen na onte nanim nkyerɛw onye okese na dumuni hunumu no omano enoso na wontratra asafo no mu nso asafo manyina se wono ma awoda pa inhira yedie nkwatenten ayemuma papa happy birthday yankopon hirawo pa mo Ajwa wo closing remarks no there be new closing remarks no sir what is new closing remarks APAM ene Thursday no cre yaba edwuma no yebeye yeah onso baby awo bia no wa make sure say the little time I was say wedwuma mu say wo ton ade say uti wankasa wedwuma no say obi edwuma na woye just give your best and expect in share kesi okay eradin so bie kwan ma ye na de obi ahwehwe no so no nsa intimi nka mo na me wen shira o eja brena so safo kantanka braso na eja sa ne yemfa ba kongo mu fa kitwe ye no ye fa kitwe bi wa nya botre ne ye aboa ne de eja akora ye nya no kwa eja ebebi wo Ghana ha se otwe anko a ne ngoma course otwe anko dwabo a ne ngoma course sa be no manfo buchia no eno na mpese ye correction just under 30 seconds okay otwe anko dwabo a ne ngoma ko ebi su se a otwe anko dwabo a ne ngoma ko eja bra na go coast bre no onse na Ghana na ye capital no Uguay yeah Cape Coast na bra na nipaton se nkadwo adem ka mitime chene de ne ko ekoton no slavery no was no ena meka 1844 eja se wonim ne esi 1844 bond of 1844 yemfanko Saturday yemfanko yako enti wo mo hwe yanim nyame ya do ma memenda ye de san kyeremu ne beba me da se mu yentwi yese Mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so mama nka kyerɛ wo me de mama sire daa ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa